Mizoram hian state pona shal chua tham agriculture thlai thar hi kan la nei tlem hle a chungzinga chuan mamit le scholarship district a kunha thok tu tena an thar chua oil palm le kuwa hi state pona kan thar chua lian deuh te chu an ni ome kuwa hi state pona namdang sumdong tenhena shal chua me kani a Mizoram thar chua oil palm riak te po hi tam tak state pona shal chua ani to ani baira bikhwa a pujelal chon omatenu pa kabula hian an oma kan hnung vel hi oil palm phun thar an tumna mun ani a puchonam hei oil palm hi ilachi ngai lota e oil palm I chin ma alanita chu wangin oil palm hi eng angin ngei lo hriat thin oil palm nia ka lo zir vak lo boka ka ti han tlangra man chinga kalorin dan chuan thil thatak ni ma sa tlangra ma hian chon thil tlo takalo ni ka ring lo ve satlia ronga ta ma hang lai hanan nan hian nei ma sa ho te kharam hnuai chi ngan nian van duaya thili tam tak tura ka lo ngai lem lova aman te hi chu ka hriat pui vak lo na chu te chu ma ka lo thlir dan ni thili tam taka ka lo ngai lem lo ani chuti kara se chon hete anga e be seina nei tak maya irama oil palm ma lak thar in tum ta hi enge ma ni deu khan eng ka ti nge ni khu lai khwan ka zuk dinga tlai a hianin e kan bu thar hi alu rual khan kum khata athar zat kan ngai tua cheng zong chin khan a thanem vak lawa tin pathian ko ena zara mun thana le let kan nei thowa chung te chon kum khat khama lo ni no pang ho ma ka thirin bu ringot khachu om se nei donin ka helawa kan in ngai tua oil palm chin dan hi om lo mi ti kha ka ril lo om thut mai ni chu ka ril lo om dan ni mai midang ten oil palm hi an hlok pui lo an tangkai pui lo te hi I lo se reng reng thelo tuk lo na a helai ko soyang khan lo ching ma sa te chu ram hnuai chi ngan ne sangalina e zo saka e mi pani khati chun hlotlinga tin khothlang atang ron phur le lai kan kho chung che ve lai son tlem chu oma are tan han soi hian tun ma ngai do khan chonin thil thatak tur ani yang ti kha chu ka ril ro a om tharani ani tak chu paro pui tak phena hian nuro pui tak hian om thin an tia chu wangin an nu po hi hemian malak na konga hian supporter lian tak ania e oil palm hi eng angin nge in chung ko hian in ngaya hete anga ma in han lak tak rup mai kan fate hun kal zel tur kan han thlir hianin I ma chhop nakin zela kan tu le kan fate ta na la chuan om la chuan tla ni tura kan rina wangyan ti hian ma kan han la ta ni a thal na hi thlai dang angin e thlang lam pang vai mo ne khatia are ta chi are ta thla ti khati ti lam buai ngai lo khan mun le muna company in min lak sak mai don ni ak hria da wangin e tin tun apon la mek boka chu wang chuan hi ka ril ruina ron tumlen na pakhatani Mizoram hian mithen khatin oil palm hi kongsang sangin an soi sela amaro chu nang chuan oil palm ma la langai lo oil palm farmer ron ni thar tuma chin thar tumin ma in la chhawania chuta chon engei ril ru oil palm hi kei ka mu dan chuan a tha hi ka ti khop maya he thingtlang mi kan ni ami re theite te mi har sa te kan ni a central lampang kal tlanga ron ti ani a hral na a te har sat na te a omlem lawa a thlakha te voi ni voi thum te kan sat an sat thla theya he lo nei to te ho kan han thlir hian a tha ka ti em maya a hlok la hle in ka hria a te ni mi re thei tan chuan kan thlatin hlo nei ve na ani maya sarkar na thok ve lem lo tan chuan ti chi viawin ka hria oil palm hi mithen khatin a that lo na sang te soin sel thin ma sela kun na thok tu te tan chuanin eizon na thling le in nga na tlak ani zia alang chho zela mithen khat athar tam deuh te phei chuanin kum khat chungin noi somli noi somnga noi somruk theng po in kumtin oil palm atang hian sum an la ru to mek ani scholarship district le mamit district a kun na thok tu tam takin oil palm phun thar tumin kumina hian ma an la chho mek ani zo phaya tangin arlel ming thanga DD ground report